العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لبيتي مسلم أخونا أختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيرت قرآنك الفرقان سورة كافر أميه كيرت نبي صلى الله عليه وسلم يا إسلام دينا أدي خد الله سبحانه وتعالى يا أميهنگ أوين عداوة تركما أميهنگ هوري نباكما أميهن الله شكر نكراكما أميهن الله ذكر نكراكن بيان كربوما فهوغا أميهنگ مي نبا صفة بيان كربوما فهوغا دين الفرقان سورة إم فهو آية تكيج غتوغا الله سبحانه وتعالى بيان كربوا فواني إيجي إديكولو اللهن إيمان رحمن وانت الله جي صفة تكون صفة دي بيجم واه مؤمن تكيجي واهك رحمن وانت الله جي ألون جي هنا ماتيفيري ما صفة تكيجي واهك ميغتون بار ورك صفة إيه سورة غا نيمي آية تكوغا الله بيان كربا فاوي ألغن منجا مچا لازم ويجموي كي القرآن غا اللهن إيمان وا الله كيمن تروا نورنغلو ميهونگه صفتكا اميهونگه واهكتن هن فدين اللهن إيمان وا اللهن كيمن غن ميهونگه واهكتن عبرة لبغتو إيمان نوا أريدون ترينگه إنوبا صفتكم درهليومكي ألغن منجا مچا لازم ويجموا هم يا إكوغا اللهن إيمان وا الله رحمن وانت الله جي ألوتكونجي صفة قرآن جاي بيان كدي فوا صفة كان ألغن من كيمان غتمكي نواتا صفة ألغن من كباغا هرلوي تو بلمكي ورم مهم مكان ميغتون إم فرتما صفة غتوغا الله بيان كربا فواني وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا رحمن وانت الله جي ألتكن نكي نواتي ألون صفة كربيني غتكي إم فرتما الذين يمشون على الأرض هونا ميهن نكي بيموغا هنگا أوليرو مدما تيركما يكوغا هنگا ميهن بيموغا مدما تيركون هنگاني كومبايتو بيموغا مدما تيركون هنگاني هيتيري ميهن ميهنگا كباغا تواضع ويري كموغي صفة لبيگم وا ميهن يا خلافة بيموغا دفاع جها وفا ويري كما اكوغا بيموغا هنگامون داني بودا ميهن لقمان سورة بيان كروا فوانه افدا بودا ميهنگا واهك ميهن بودا كما اكوغا هنگان نجهيكان ميهن نان أولا ويجموا كمن نونكان بيان كربا فوانه مياية تغوس كيف جنتو الله سبحانه وتعالى بيان كربا فميواني الذين يمشون على الأرض هونا بمتي هنگا واهك تواضع وريكم واهك بيان كرم ويجن بمتي هنگا واهك مي بيان كرني كيف جنتو آد إنساناගේ නිකමෙතිකං හගීගතුග බොඩාවුමුගේ හග්ගේ ඉන්සානාය නෙක්කම් බයන් කරු අහරමෙන් එච්චේ අහරමෙන් ගෙෆාදරල්ලා එති මිබින් බිමුග මිහිර වෙලි ඒ වෙලින් ඉන්සානා උෆෙදිෆාවණි එහෙමීම බොඩාවා කෂේ ජාගයෙන්නේ ඉන්සානායක් එයි එච්චකුන් අහරමෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා උෆෙද්දවියති අදි එතනකන් අහරමෙන් එඹුරි රුජු අවායති අදි ඒගේ ෆහුගා එතනුන් අනෙක්කා දෙවන ෆහර අහරමෙන් ෆොනුවේ තන් මින්හා ඛලක්නාකුම් වෆිහා නුঈදුකුම් වමින්හා නුඛරිජුකුම් තාරතන් උඛ්රා හමේ ගොතන් අල්ගොන් මෙන්නම් මී කහෆ් සූරේ කියාලායිරුගා කහෆ් සූරතුගා දෙ බගීචාගේ අහළු වරින්ගේ වාහක ඔන්නාන එතනක බයන් කොෆ ඒගේ තෙරෙන් ඒ බගීචාගේ අහළු වරින්ගේ තෙරෙන් බොඩාවි මිහුන්ගේ نا مخاطب كفا إمام وي ميها كي كيتو بناني قال له صاحبه
وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا එම ඒනස් බොඩාවී හිඳුගා ඒනේ මෙ හඳාන් කොද්දිනි ඉන්සානාගේ අස්ලු කොන් අස්ලකුන් ඇස හොරි මීහෙන් හේ තිහා බොඩාවා الذي خلقك من تراب වෙලින්නේ අල්ලාහ් හද්දවා ෆාන ثم من نطفة දැන් අල්ලාහ්ගේ خلق කුරෙවුම් බදල වෙගෙන් දියයි නුත්ෆා යකු එබස් එහානි කමෙතිච්ච කුර්ආනුග අල්ලාහ් එවාහක වෙස් බයන් කොෆවුනා මිම්මා ඉම්මහින් ඉහානෙති කන් ලිබිගෙන් වා නිකමෙති කන් ලිබිගෙන් වා ෆෙම්ෆො දෙකේ ثم سواك رجل එකමකු එනිකමෙති එතින් උෆද්දවා ෆවස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තිබා මීහෙග්ගේ ගොතුග තිබායති දිය හිසාබ දෙවේන ගොතුග ලබ්වා ෆයවනි එහෙමීම එගොතන් අල්ලාහ් මින්වරු කුරෙව්වුමා අල්ලාහ් තිබායති නියමත දෙව්වුමුගේ සබබුන්නේ ති හිසාබක්ති ගොස්ෆවනි තියයිකි එවස් හාලෙක් ගතිබාය බොඩාවේ ෆඛරු වෙරිවාන් ඔයි කමෙනුනේ එහෙමීම ඉබාදුර් රහ්මානුගේ එම්ම ෆුරතම සිෆයකි තවාදු වෙරික හිත්තිරික දැන් දෙවන සිෆා وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام جاهلون එබෑමීහුන්නා මුඛාතබ් කොෆි නම එබෑමීහුන් බුනානේ සලාම් මිතනුගා සලාම් මේ එබුනා බහුගේ මුරාදකි එවස් හාලෙග්ගා එමීහුන්න තර්හීබ් එමීහුන්න මර්හබා කියුමෙන්නු එක්ගොතකවස් ආමුගොතක අහර්මෙන් සලාම් කුරණි මර්හබා කියාෆා එමීහුන් අහර්මෙන් නා ගෑක්කන් බයන් කොද්දෙම් වෙගේ එකමකු වයිදා ખાතබහුමුල් ජාහිලූන قالوا සලාම මිතනුග මිය සලාම කිකබ එමීහුන්ගේ කිබෙන් දුරද්දියුන් එමීහුන්න අහර්මෙන් එමීහුන්න දුර්හලි වෙගෙන් වාකන් බයන් කොද්දිනුමුගේ සලාම් එහෙම එයි දෙවන සිෆා වයිදා ખાතබහුමුල් ජාහිලූන قالوا සලාම මිතනුග දක්කාදෙනි කොන් සිෆයත්තෝ හගීගතුග දක්කාදෙනි මීහාගේ හුරි හිල්මු වෙරිකම් එයින් දක්කාදෙනි මීහාගේ හිල්මු වෙරිකම් කොබෑතෝ හිල්මු වෙරිකමකි හිල්මු වෙරිකමකි රුලි ගද නොවේ මඩුමෑතිරිකමා එකුග හිකුමෙත්තෙරි ගොතුග කොම්මෙ හාලතෙක් ගාවෙස් මුආමලාත් කුරු එහෙම අහර්මෙන්න ගිනෆහරම් මෙවාගතකි ජාහිලකු නොත අහර්මනා දෙමාලන් එච්චකියා මීහකු අහර්මෙන්න මුඛාතබ කුරීමා අහර්මෙන් මෙස් හම ඉෆදයින් ජවාබ කුරණි එච්චති කියන්නේ එකමකු හිල්මු වෙරින්නකි එගොත මුආමලයක් කරා මීහුන් නෙන්නු එමීහු මුආමලයක් කරානි යවරේ බුද්ධි වෙරි යවරේ හිකුමෙත්තෙරි ගොතුක ෆිලාවලේ දේනේ අනකාය එහෙම ඒනේ ජවාබ කුරන් උලෙගෙන්නෙන් එතාකුන්නේ සලාමතෙන් නොවේ වේ එහෙම ජාහිලුන් මුඛාතබ කොෆිකම වණි වියාමු එමීහු නා දුරත්තාෂ එහෙමෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීරත් කුර්ආනුගා හම මියා ගුළුන් හුරි එහෙන් වාහකෙග්ග මේ ජාහිලුන්ගේ කිබෙයින් එක් කිබාවගෙන් දුරුවන් අංගවා ෆොන්නා ෆාරිද් අනිල් ජාහිලි වර මුහිම්මු තින් සිෆයි බයන් කුරවා ආයතෙ ගයි خذل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين مي algona menge diriwulu muge terega daskuran jehe wara muhimmu tin sifa afu ko deshe heyo goy bune deshe adi jahilunna efara wash ehma diriwulu muge hayatuga algona men ulemun dairuga wara ginain dima waane mikahala halettaka zuabu kuran jehe khiyal tafatwa මිකහල හාලෙත් දිමා වීම خذل العفو عفو කුරාෂ් ගෝස් කො තිබා දෙතරක මුආමලයක් කරා මීහකවස් عفو කුරාෂ් දෙන් වඅමුර් බිල් උර්ෆ් හේයෝ ගොයි බුනේ දේශ වඅරිද අනිල් ජාහිල් එම හින්හම නුජහේ කොම්ම හාලෙත් දිමා වයිරුග තිමාගේ කිබාගා මි හිල්මු වෙරි කමුගේ සිෆා හුන්නන් ජහේ එහෙම මර ගිනෆහරන් අලගොන් මෙන් බුනම් ගෙන්දා වාහකයෙන් එයි මීහක කමකා බෙහෙ ගොතුන් ඉල්මෙන් හුනරෙන් අදි ලිබ ෆහුට්ටස් එමිහාගේ කිබෑගා හිල්මු වෙරිකන් හුන්නන් එබජෙහෙය
hilm verikamaki ein komme munasabategga e munasabataka gule gotak du digen muamalat kura muamalat kuru islam deenuge samahat terikam beenun koggen emiha ka de terega muamalat kura mihun ei haqiqatu den timmana sifayaki والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما එබැමි හුන්නකි රේගඬුගේ වගුතු තකුග අල්ලාහ සජිදකෝ නමාදු කුරා මීහුන් මිතනුග අල්ලාහ සුබ්හානහු වතාලා නමාදුගේ වාහක ඛියාම්ගේ වාහක ගෙනවමුගේ කුරීගා සුජූදුගේ වාහක සජිදාගේ වාහක ගෙනස්සයි බවයි කීවෙගෙන්තෝ සජිදයකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාය අලුවෙතිවා ඉරුග නමාදුග මිකුරවේ හුරිහා හරකාත්තකුගේ තෙරෙ ඉම්වෙස් අල්ලාහ් කුත්තම් වාකන් එම්මෙ බොඩක් දක්කා දේ හරක එහෙමම සජිදාගේ වාහක ඒ ආයතුග කුරින් ගෙනස්සයොත් ඉබාදුර් රහ්මානුගේ සිෆයකි එයි සජිද කුරුන් යාම කුරුන් රුකූ කුරුන් මුලි නමාදු එක්ක खासको रेगंडु किवेगंतो रेगंडु एई अलकंतत्त कुरा इरुगा एम्मे फुरिहामकों एकमं समालुकन दीගෙන් අල්ලාහන් එම්මෙ ගොඩක් ඛුෂුඅත්තේරි වෙගෙන් කන්දෙක්කුමුන් එක්කිබා වෙගෙන් හොරේ අලකන් කුරවේන වගුතු खासको रेगंड मिसालक दम नमाद किवेगन तो दम नमाद एहा मुहिम नमाद එක්කම ගවෙගෙන් දන් කන්දෙක්කුන් ඒක කුඩවාන් ගින මීහුන්න කන්නු ෆෙන්නාන් හැම යායකුග ඉතුරු අඩුතකා එහෙන් මීහා එකම සමාලුකන් දීෆාන හුරිහා කන්තත්තකුන් එක්කබාවෙගෙන් කුරා ඉරුග ඒ නමාදුග අල්ලාහ ඛුෂුඅ තෙරි වෙවේලේ බොඩුවාන් එහෙමිම එයි ඉබාදුර් රහ්මානුගේ සිෆතකුගේ තෙරේග හිමෙනේ තිම්මන මුහිම්මු සිෆා රේගඬු අලුකන් කුරු නුවතරේ අලුකන් කුරු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නමාදු කුරුමා බෙහෙ ගොතු අකිමිස් සලාත ලිදුලූකි ෂම්සි ඉලා ගසකිල් ලයිලි වකුර්ආනල් ෆජ්රි ඉන්න කුර්ආනල් ෆජ්රි කාන මෂහූදා එගොතන් අල්ලාහ් බයන් කුරවවාෆවනි නමාදුගේ වගුතු ඉරුමෙදුන් ෆිලිස් සුරෙන්ගොස් රේගඬුගේ අදිරිකමුගේ තෙරය දාන් දෙයි ඒගේ තෙරේග ෆෘතම හතර නමාදේ බහිමෙනේ එෆහු වකුර්ආනල් ෆජ්රි ෆජර් ෆතිස් නමාදුගේ වාහ එ මිහුරිහා නමාදු තකක ෆර්වාතෙරිවේ ખાસકો රේගඬු අලකන් කුරුම් මී ඉබාදුර් රහ්මානුගේ සිෆතහුගේ තෙරේග හිමෙනේ තිමන සිෆ හතරවන සිෆයකි والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما أمي هناك الله دعاء كرامي تمام كيبين تمام من كيبين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ನರಕಾಗೆ ಅಜಾಬು ತಿಮಮ್ಮೆಂ ರಕಾತರಿ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾನ್ ದೆನ್ ಯಫಹು ಎ ಸಿಫ ಕೊದ್ದೆನಿ ಎಯಿ ಕಿಹಾ ವರಿಗ್ಗೆ ಅಜಾಬಿಕ್ಕ ಇನ್ನ ಅಜಾಬಹ ಕಾನ ಗರಾಮ ಎ ಅಜಾಬಕಿ ಎಯಿನ್ ಅಹರಮೆನ್ನ ವಕಿ ನುವೆವಿ ದೆಮಿ ಹುನ್ನನಿ ಎಚ್ಚೆಗೆ ಗೊತುಗವ ಅಜಾಬಿಕ್ ಅದಿ ಎ ಅಜಾಬುಗ ದೆಮಿ ಹುರುಂ ಎಯಿ ನುಬಾಕಂ ಬೊಡುವೆಗೆಂವ ಹುನ್ನಂ ತಣೆಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ವಿಯಸ್ ಅದಿ ಎತನುಗ ದಾಯಿಮುವೆ ಹುನ್ನ ತಣೆಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ವಿಯಸ್ ಇನ್ನಹಾ ಸಾಅತು ಮುಸ್ತಕರ್ರನ್ ವ ಮುಕಾಮ್ ಎತನುಗ ಗೊಸ್ ಮಡುವೆ ಹುನ್ನ ಜೆಹೆ ತಣೆಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಕಮ ವಿಯಸ್ ಕಾಯಿಮುವೆ ಎತನುಗ ಹುನ್ನನ್ ಜೆಹೆ ತಣೆಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ವೆಸ್ ಎಯಿ ನುಬಾಕಂ ಬೊಡುವೆಗೆಂವ ಅಜಾಬಿಕೆ ಎಮಿಮ ತಿಮಾಗೆ ನಿಮಿದಿಯುಂ ನಿಮಿಗೆಂ ಎದಾ ಗೊತಾ ಮೆದುಗ ಬಿರುವೆತಿವಾ ಬಯಕೆ ಎಯಿ ಇಬಾದುರ್ ರಹ್ಮಾನ್
rahman wanta Allahuge altakum biruweti waanaye emihun nimigenda diun ei azabuge tereya gos nunimene bayekkamuga waan dua kurun Allahuge hazratu ekama biruweti wun adi ekam salamek koddevvuman edi dua kurun ei hatarwana sif den waram muhimmu sifain annani والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام أنا كابس رحمن وانت الله صفته ترين ورم مهم صفين أي الله ماغوغا هيدا كورون نبا دصفة دمدوغا مدوغا مدومي وانت ريتي صفاغا دميهورو أي هيدا كورون هيدا كروموغا دكولوغا إن نبا دسفايكي كوبا والذين إذا أنفقوا أميهم هيدا كوفي كمغاوانم لم يسرفوا إسراف النقران ولم يقتروا أدي مبارب وس نقران وكان بين ذلك قوام مي مولي إسلام دين وس عقيدة فشيجن علقنتكم فشيجن أخلاق بكم غاويس evves atakan haddu fahana ala diumen islam diinu ganonna ei heda kurun kam gavias allahan alwetikan ada kurun kam avias muamalat tak kurun kam gavias islam diinu ga meduminuge mingadu puriha kam gaves as forward evves atakan haddu fahana ala gossikam gawana ekamige midani ei nuba nurangalu sifaige gotuga ehmima ibadur rahman naki israf qur'an bayennu ibadur rahman naki mubbarakon sodaga nuko zakat nudi ulena bayennu ege badaluga zakat dene sodaga qur'an ekam ko biing evves kamega israf enno qur'an sababaki israf ko fikama wa nama ena ada qur'an jehe ehen haggutakakun ena haggutan ege verinna mahrum koddevigen gostan israf kurakam gawana sawbaki koma insana ko ena mali gotun ada kuran jehe zimma taken e bahuri israf kurakam gawana ma zimma taken ada enno kurebe hama eya ko ga israf kurakam gawana ma gina faharo mihun israf qurani norangalu kantat takuga ehmejjiyamu tafatu ekeki kuttakan aragatun ada ekkamuga vegen gosta den ade muhimmu sifayki wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar adi ibadur rahmanu ga anes sifayki allah fiyawahin evves farataka gowa mihune nune eiki mane ki shirku kura mihune nune allah ayeku ga baberiya nukurane emihun naki abadues emihunge alukantattak kurumugaves daiman handan kuramun genda mihunne ehmima alugon me komme namadakan aswes namadan hutti hure allahu akbar kiyuma fahuga allah kurimati li kan bayan ko difa udutaka bintan heddebi farata aharen kurimati lafi me bayan kuruma fahuga bayan kurani timanna muslimegge gotuga hanifiya muslimegge gotuga huregenne ibaras kalange ami kurimatilani wama ana minal mushrikin timanna mushrikegge gotuga innuwam ehem wima timanna qur'an amada timanna wa qurbamun taka timanna ge dirihuruma timanna ge marhuma huriha kame veswani ibaras kalange hadrat allah ka sharika kunuveye la sharika lahu وبذلك أمرت تمنى أمر وبيجم مسواني إكان إغوتا قبول قراش وأنا أول المسلم إم فرتما مسلم كواميها كمغا تمنى واهوشين مي اعتراف مي بيان كدينما إكوغا كم نماده ألغون مفتامو ميجندان إهميما عباد الرحمن مهم صفين أي شرك كرون شرك درهليو شرك كرمكي Allah subhanahu wa ta'ala ifafai nufus sawanesi kame
alun emburi ena iman kamuge teriyan atu ejjiya menu inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ehma shirku ge matiga hure miha marwejja kama wani wiya denen ene kar hennen evves fursate allah ge ogawanta kamum ves akhiratuga ene ya rahmatel libume shafa'at terikam libume ekam ehen kutta kura miha ya adi ena tauba no wonu kam gavias komme ves iregga komme ves hisabegga allah subhanahu wa ta'ala ekashigame ene afu kurevun nuata shafa'i libenivi wasilatahu geterein komme ves shafa'at gedarun emiha ka shafa'a libindiu ekam shirku kam gawanama fursaten nona ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق مي حبنا صفة حق غتوغا نوني الله سبحانه وتعالى حرمت تري كربي نفسه قاتل نكراني أي رحمن وانت الله جه ألتكون جه صفتك جه ترين همني مهم صفة ekahada amaka deterega isnaslan Allah imawa miha kamuga warnam den avwana sifayaki wala yaznu amihunaki zinenu kuramihun Allah subhanahu wa ta'ala mi nuba amalun miha durheli wumattaka warak gina wasilattake lavwafawe insanage gharizataku geterin nafsuga huri eduntaku geterin kekollan emme undagu shahwataku geterega himne kantare emin ekamun durheli wumattaka ekamoge huriha muqaddima takefes islam dinu gabani haram kurawaf ibadur rahmanu ge sifayki efada huriha kan kamakum wes durheliu hamaykani dine kurumun durheliu menno sawbaki allah subhanahu wa ta'ala angwafa wani ganno ashe nukura ashe ke ganno ashe mitanuga e angawani emihun ekamen nukurani ekamaku ekam mana kuruman Allah anggawa fa ing ayat ga anggawa foti wala taqrabu zina eki bege ei fahish amekum gawati magegge gotuga hifumata nuba magek kamuga vegendati ege sababun ijtimai gotum vias mihage nafsuga mihunna jehe saaf tahiru kamuga gotum vias ifatika muge gotum vias miha fahish kurwa noba amalek kamuga ekam vegendati emima ibadur rahman sifayge kam gotuga vegendane ekama gab vesnu ei durheliwane kamek kamuga wanje ayat bayan kuramun as mihisaba mitin kanta bayan koffa shirku kuruma qatlu kuruma zine kuruma mitin wahaka mitin kanta kun durheliwane kamuga wahaka bayan kuruma fahu Allah subhanahu wa ta'ala ayat ga bayan kuraba fa ومن يفعل ذلك يلقى أثاما مكتة توفي ميها يا كمجي مبا فافا متعذاب لبجدان أدي إبرم فدالي كيانو يضاعف له العذاب يوم القيامة إن ين أدي عذاب دعنا كربي جندان يترو كربي جندان adi evre besitra wa yakhludu fihi muhana ihanat terikama ekuga e azabu ge terega ena demihunnan em wara muhimmu kantatake mi ayata hoga eba bayan kodeba Allah subhanahu wa ta'ala ibadur rahman mi kantatakun durheli gen da hinuga min kamakan aragen fi mihaya
huri uqubatuge bodokamuge waha mi uqubatuge waha bayan kurma fahuga il qur'anun algon mennan abdu wes fahaga korvi gende mikahala komme birweri kamege waha qur'anuga awma fahuga aharmenge hittakan hamajehun libbade waha katake qur'anuga anna ehmima mi ayatakuga wes Allah dem bayan korawani illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim miannani ufaverika kivvegen aharamen insanun naki shaytanaga waswastakan helde aharamenge nafsu tahzibu nukurave kama wanama nubakantattakan amuru qura nafsege gotuga nafsu gostana fada makhluqe ehmima Allah insanaya fursatu devwa fabe miwaruge nuba miwaruge azab libe kamek kamuga vias ekan kurevunima emburi Allah rujuwa kamuga wanama anikka heyo amal ta kura kamuga wanama illa man taba wa amana wa amila amalan salihan tawbah emi makabirene gos kon adi kantetta kurama bias emburi rujuwa weven obe kihine wani e rujuwa wegen dairuga kongotakan Allah kantaku afu qurbani kongotak fa ulaika yubaddilu Allah sayyiatihim hasanat emi hunge nuba kantetta rangalu kantetta bai kobato eg muradak emi hunge nuba kantetta rangalu kam heviye to Allah enno emi hunge nuba kam badaluga ein komme nuba kam badaluga rangalu kantetta ken emi haya kurevene goin Allah medveri kurabane shirku kuri shirku emi atwe jena tawba vejena ene Allahuge kawanta kamuge terega iman kammatiga hurumuge fursat Allah tepan utab badal kurban qatul kuri ek badalga ena e haggu nuga qatul kuri mi hege badaluga jihadu koggen Allah maguga qatul qurami hege gotuga gota mi hunge furana salame kodde mi hege gotuga Allah badal kodde ban zine kuri ek badaluga ene ki iffetterikan damahatta mi hege gotuga Allah badal kodde ban den ane sifayki nuwamana sifayki tawba ei demme mi fahaga kuri sifa lam taba wa amana wa amila ma salih fa ulaika yubadilu Allah sayyiati hasanat hemida ibadur rahman ge sifatahu ge teriyan eba adami kantab tawba den anani والذين لا يشهدون الزور ابنك دو هيك ديمي هن نونه ام عباد الرحمن صفته كترين همن كمن اي دوغو هذا مجلس تكم بس ادي دوغو هيك دبي مجلس تكم بس بيكار واهك دكه مجلس تكم بس دور هليو اي عباد الرحمن صفته كترين من hame ko ane muhimu sifaye ki emi hunna ki rangalu wahakay deke vijjaka mabwanam emi hunna behegotun no Allah subhanahu wa ta'ala ge ayat emi hunna tilawa kure behiduga walladhina idha dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhru 'alayha summan wa 'umyana emihunna Allah ge ayatan adu vijjakam gawanama biru kamfate tifa ei duadami hunne neiki ehm emihun ge sifa ge terega himene ane sifa den egar wana sifa ki emihunna ki he dua amihun والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما emihunaki emihunge imam menna imam menge ahudunge kibainna imam menge
daringe kibain timamenge lotakka hingamjun genesdene fada bayegge gotuga emihun labbande adi emihun naki taqwarinna magudakkade bayegge gotuga labbande kya dua qurami mi nidane bi sifatahu terega mene emme fahu sifa Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun ibtihaluko ekalanga hadratun heyo goita rangal goitan eduma edi dua kur mi sifatakum algon men bajehe sinataywa kil Quran ga mi sifatahu ga Allah bayan rabba faibani Allah yangawani armen ibaga sifat arganu asha ini margon men bajehe tawadu veriwa algon men bajehe algon men ibaga hilmu verikan demehe damahatta algon men bajehe Allah sharik kurum durhima haggunun gotuga nafse furana duwalumu nota mihunnan aniya kurumun durhelima zineya janwa dogu hekidinumun durhelima Allah ga hadratun heyo goin edumman edi dua qura taubawa mihri hatta haves rahman wa Allah ge alutakunge sifatakuge terega himene sifata alge huri haves dua ki Allah subhanahu wa ta'ala algon menaki ifada alon kamuga lava algon minki bares ni riti sifata kafiruna Allah wetum vi mi hunga sifata kuga badaluga mu'minunge sifata rahman wa anta Allah ge alutakum armenge komme mi ge kibagawes Allah subhanahu wa ta'ala levunge he tawfiq debba algon menaki akhira kamyab qur'ane bayge gotugawun sababaki e ayatan nimala fawani ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salam ami hunaki e riti sifata gengolo moge natija ege gotun suwarugega emi hun ketteri mumata suwarugega riti be emi hun adi etanuga riti tahiyai salamu ekwanaka salam kurumuge fursatu libin danemi Allah subhanahu wa ta'ala algon men fata bayir gotu kala bash amin algo sayyidi hore alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa